وڵاتێ من ji bo te can fida me di kolanên te de çandî me pêşmergeyê parastina xaka te me mêrxasim qurbanim ji bo te me tîko şerm serqada te me natirsim ji mirinê ez yê azadiya te me. Yek ji damezrênerên Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriyaya bi her du zimanên Kurdî û Erebî dinivîsa. Helbestvan û nivîskar Mihemed Ebdê Seîd di sala 1977 da li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê ji dayîk bûya. Hilgirê îcazeya mafnasiyê ya ji zanîngeha Feratê ya Hesekê. كم هالبست من نفسي دي صالة 1990 دابو أو جي من أو هالبست من باجاري كوباني من نفسي شو يكم هروها يكم شانو جي من نفسي دي صالة 1990 ده همار روجيدا جبر وك جمر آگاهی هات زندامك كوما نارين بوم دستياري ببرده أدوية دميده. نویسکار کرد bi dehan şano nivîstna. Di sala 2008 da rejêma Sûriyê girta bi ser mala wî û ew girt û berhemên wî yên wêjeyî desteserkirin. من شانون نویساندن من نزی حتی نها من نزی 28 نص شانوا من نویساندیه جوان 22 نص شانوا دا سالا 2008 ده رژیم سوری هاتن ایریشی مالی کرن اف دست نویسه من حمی تبدا تبلی دیوانک البر چاپه بو گوده دمیده گو از چاپ بکم تبلی 22 نص شانوا تبلی سیدین کو اف شانوی محمو هاتبون بکارانین اکثر عن لسردكين شانوا بهتري وناكي كوما نارين يا هنر وفلكلوري كردي دانيبو تبلي سيدين كو هاتبون قرتين هاتبون ارشيف قرين تبلي دس نفيسا تبلي رش نفيسا حمي تبلي كو بشتي داويا كو ما بداوي ذكرن سردكا شانوي اف شانو ما سبيد كرن تبي وانا كي حموكا ريجيم سوري تا رجا ايروجي هاتنا قرتن وهاتنا دسكركرن وتبلي مجيد 2008 ناس هاتنا قرتن فرع فلسطين ده لشامي نزيدمها استدمام. محمد عبدê behsa gavên yekemîn yên damezrandina Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya dika û dibêje ku Yekîtiya Nivîskarên Kurdistan Sûriya تا نها بهتری پێنجی بەرهەمێن نویسکارên کورد چاپ کرنا. پشتی شۆڕەشە سووری 2013 دا ما هژمارێک باش نویسکار باژار و پێ ڕۆژاوایی کوردستانی مەخوادا هەردوو گۆمدکاری بن سازیکێ ji bo xizmeta wêje û kulturê Kurdî em bikin ji bo ziman herwiha ji bo zimanê Kurdî em bikin me dikarî bû piştî guftugûyên berdirêj 2013 de yekemîn kongerên Yekîtiya Nivîskarê Kurd li Sûriya em damezrînin li bajarê Qamişlo herwiha mabesta me di duwa jê ku ev saziya nivîskara bibe bikeve xizmeta kêşeya gelê Kurd de her duha di navê dewletên xwedî zilhêz gotdikarî bin beryara kêşeya Kurd destê wa de bi ku em ji wek nivîskarên Kurd gomkarî bin bi rola xwe bin em bikin. Ya her wiha ev yekîtî Yekîtiya Nivîskarê Kurd li Sûriya ez wek kesekî desteyarê veber debûm her wiha ez damezrênerê vê Yekîtiya Nivîskarê Kurdistan li Sûriya. Ta roja îrojî ez yek ji endamê Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriya me ew yekîtî paşre hate binavkirin nav hate guhertin kongerê me duwemîn de li bajarê Qamişlo bajarê Dêrikê bû me navê nake kir Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyayê her wiha dîsez hat me hilbijartin wek desteya rêveber berpirsê ragihandina giştî Yekîtiya Nivîskarên Kurdistana Sûriyayê. Me bi rastî wek nivîskar wek wêjeya Kurdî me dikarî bû wek Yekîtiya Nivîskara baş guhdanê bi zimanê Kurdî bikin baş guhdanê bi berhemên nivîskaran ku ji ber rewşa aboriya zehmet me dikarî bû zêdetirî nêzî pêncî berhemên nivîskarên xwe wana çap bikin. Nivîskar û helbestvan Mihemed Ebdê çendîn gotar bi her du zimanên Kurdî û Erebî
di saytên Kurdî de û Rojnameya Kurdistan de belav kirina. Serbarî nivîsandina bêtir ji 28 şanoyan. Di sala 2014 dîwana xwe ya bi navê Hestê min çap kir. Dê dema niha de jî du berhemên wî destnivîsin. Raman û Gotar û dîwaneke helbestê. وجاء كردي بشتي بريا 2011 ده قناعك زحمت ده درباس دبو قالك نيفيسكار چاپخانه دهاتنا گرتن سر تیپک زمان كردي ایرو پشتی شورش سوری 2011 کتا قناع جديده او قناعا دي باش نيفيسكار کو ایگو نکاری بون برهمی خواه در خنیا چاپ بکن گلک جوانا که برهمی وانا که هاتن چاپ کرن برهمی وانا که کت ناف دست خوی نرانده لی مخابن او نویسکاری مجی همیجی نل سر هفن هیویا من کو اب نویسکاری هنا که همو بگن سر هفدو خدمتا نکسایتی خو بکن خدمتا ویجای کردی بکن خدمتا زمان کردی بکن خدمتا کلتورا کردی بکن نویسکار ارک کیونا که گلک مزن هيا ارک نویسکار کو دیرو که و ايش وازاريا خو بنيفيسينا جنفشن تيرا جيانيرا جيهانيرا هر کسی کو صبرو جدا کو وگره روشا گلی کرد د چقونا که زحمت در باس بود